Dobar dan svima i dobrodošli. Danas smo se okupili ovdje da bismo vam nas troje ispredavali lekciju koja se zove Sredstva turističke propagande. U pitanju je prezentacija koju smo nas troje napravili u cilju za takmičenje koje organizuje naša škola. Kada kažem naša škola, ne mislim na školu u kojoj se trenutno nalazimo, već mislim na sistem za elektronsko učenje. Ovaj sistem se nalazi u Nišu i lekcije se šalju preko interneta. Što se tiče sredstava turističke propagande, trebamo najpre podsjetiti šta je uopšte propaganda. Tako da o propagandi najvažnije da kažemo njenu definiciju. Propaganda predstavlja smišljeno delovanje na pojedinca i njegovu psihu sa ciljem da se izazove određeni uticaj i promjene i da iz toga proiziđe željeni postupak tog pojedinca. Inače, sama propaganda potiče još od davnina kada su narodi koristili za prenošenje različitih informacija ili za prenošenje nekih verskih i kultnih obreda. Sam termin propaganda potiče od latinske reči propagare, što u prevodu znači širenje ili rasprostranjivanje. Ono što je posebno zanimljivo jeste da ovaj termin nije bio poznat sve do sredine 19. veka. Da bi se propagandna poruka prenela do potrošača, potrebno je koristiti određena sredstva. Tako da bismo širili turističku propagandu, koristimo grafička sredstva, oglasna sredstva, projekcijna sredstva, prostorno-plastična sredstva i lična propagandna sredstva. Što se tiče grafičkih sredstava, za njih najvažnije to su ona najrasprostranjenija. Oni su stvari sredstva za direktno propagiranje, jer se tu ne koriste neki drugi mediji preko koji se oni prenose. Oni su prilagodljivi prema obimu, veličini, mestu i vremenu i sadržaju. Ova grupa sredstava turističke propagande zasniva se na primjeni grafičke tehnike i ima široku upotrebu u turizmu. Ono što je osnovna karakteristika grafičkih sredstava jeste da ona se koristi neposredno, odnosno bez pomoći medija i tako se uspostavlja kontakt sa onima koje su namenjena i to vizualno preko svojeg videa. Kada kažem bez pomoći medija, znači da se ne koriste različiti mediji kao što su radio, televizija, novine. Također treba da kada postoje neka grafička sredstva koje se koristi kao dodaci uz neke medije, na primjer to su neki članci i reportaže koji obično idu uz neke novine. Najznačajnije grafička sredstva su prospekti, publicistička izdanja, plakati, fotografije, odnosno razglednice i sl. Što se tiče prospekata, tu spadaju različite brošure, folderi, kalendari, kataloška izdanja i sl. Brošure su, brošure, to su stvari prospekti u kojima se nalaze neke bližnje informacije o određenoj turističkoj destinaciji. Također tamo se nalazi kontakti i sajtovi gdje mogu turiste posjetiti i da traže dalje informacije. Ovdje možete vidjeti primjer turističke brošure. Što se kalendara tiče, pored osnovne svrhe, tu se nalazi obično i logo turističke agencije ili druge kompanije koja se reklamira tim putem. Slična situacija i sa folderima i kartografskim dizajnima. Što se tiče publicističkih izdanja, tu spadaju članci i reportaže. Što se članaka tiče, to je pisano delo koje je objavljeno sa ciljem da se objave neke vesti, novosti, rezultati istraživanja, akademskih analiza, debata i sl. Kao što sam već rekao, oni se, iako grafička sredstva se ne prenose preko određenih medija, ova mogu da budu kao neki dodatak uz to. Reportaže potiče od engleske reči report, što znači izvještaj, i to je literarna priča i slobodni opis koji nastupa od stvarnosti. Ovdje imate primjere, na primjer o ekologiji i o turizmu
ima naslovnu stranu nekih reportaža. I ovdje je logo turističko-istraživačkog centra. Plakati su saopštenje za javnost, ali su obično jako velikog formata i najčešće se proizvode na papiru. U većini slučajeva sastoji se od slova i slike koji se ističu na javnom mestu u cilju reklame ili se lepi na stubovima za plakate, da bi se najavili neke priredbe ili neke mere koje će se doneti, zatim političke poruke, koje je danas vrlo aktualno, zatim reklamiraju se različite robe, usluge i sl. Ono što je poznato svima, to je da se štampa sa jedne strane. Ovdje imamo primere plakat kome se reklamira tura motorom oko Meksika, zatim poster koji nam daje britanska aviokompanija British Airways, koja reklamira svoje turoperatore sa svojim putovanjima. Na trećoj slici možemo vidjeti poster koji je izdala turistička organizacija Izraela i time reklamira svoju zemlju. Što se razglednice tiče, ona je također jako važno sredstvo. To je stvari dopisna poštanska karta sa slikom i fotografijom i crtežom i slično na poleđenju. Kako se razvijala fotografija, tako su se menjale i različite slike koje su se koristile, tako da su najčešći motivi na slikama neki delovi grada, zatim slike iz prirode i slično, koje su također motivi sa nekih već poznatih slika nekih umjetnika, pejzaži. Kao što ovdje možete vidjeti ovdje ima delovi grada, priroda, zatim razglednice iz Majamija, kao i druge razglednice iz knjižare. Također trebamo napomenuti da krajem 20. veka u svijetu se slalo preko 4 miliona razglednica dnevno. Trebamo napomenuti da je postoji standardni oblik razglednica. Standardne dimenzije su 10,5 puta 15 cm. Za razliku od dopisnica koja izdaje pošta, turističke razglednice mogu da izdaju druga preduzeća, kompanije i organizacije. Autonomski sredstva, o tome će nam više reći moja koleginica Jelena Grujić. Jelena, izvoli. Oglasna sredstva. Osnovna karakteristika oglasnih sredstava je to što za razliku od grafičnih sredstava koji su samostalni, oglasna sredstva koriste medije za prenošenje propagandne poruke. U mediju se braju radio, televizija, muzika, videozapis, film, štampani mediji, internet i software. Grupa oglasnih sredstava deluje vizuelno ili auditivno ili kombinovano, za razliku od grafičkih koji deluju samo vizuelno. Osnovna karakteristika ove grupe propagandnih sredstava je njihova elastičnost i njihova elastičnost prilagođavanja zahtjevima tržišta, čime su izvrstani u najznačajnije privredne propagande. Oglasna sredstva turističke propagande mogu biti podijeljene na oglas u štampi, to su novine i časopisi, radio oglase i televizijske oglase. Oglasi u štampi najbitnija stavka u njihovom korištenju je veličina, zatim format, likovna obrada i ilustracija. Na osnovu istraživanja sprovedenog u Americi, dokazano je da oglasi u dnevnim novinama više utiču na potrošače nego bilo koji drugi mediji. Ovo je važno istraživanje zbog toga što je pokazano da novinska oglašavanja mogu da privuču veći broj potrošača na kupovinu. Radio oglasi, oni predstavljaju najčešći vid oglašavanja. U njihovom oblikovanju koriste se kombinovanje govora, muzike i specifičnih šumova. Oni se koriste za promovisanje proizvoda, usluga, organizacija, kompanija, ideja i drugo. Također se plaćaju radio stanici i prva reklama koja je puštena pomoću radio talasa je reklama stanice Vela u Njujorku 22. avgusta 1922.
Reklama je promovisala kompaniju za nekretnine, Queensburg. Televizijski oglasi su veoma složeni jer se koristi zvuk i slika, pa je stvarno tim i njihov uticaj vrlo značajan. To je posebno važno zbog karakteristika turističkog tržišta, posebno turističkog proizvoda. Pod pojmom televizijska reklama obično se misli na minijaturni reklamni film, kratku video audio formu koji se javnosti prezentira određena ideja, usluge i proizvodi. Prva televizijska reklama koja je emitovana je bila u Americi 1. jula 1941. godine i objavljivala je reklamni znak kompanije Sasol Bulova. Projektivna sredstva koriste projektivnu tehniku Anglo-Smetra, pa se tako i cijela kategorija naziva ekranska propagandna sredstva. Projektivna sredstva su propagandni filmovi, diapozitivi, diafilmovi, turistički filmovi i sl. Projektivna sredstva imaju i dovoljnu stopu u odnosu na druga sredstva. U projektivna sredstva spadaju i diapozitivi, odnosno slajdovi. Turistički film je najšire i najznačajnije sredstvo turističke propagande, sastoji se vizualnih auditivnih elemenata i zahteva pažnji pristup, posebno u fazama pripreme. Procenjuje se da je vreme trajanja turističkog filma između 1 i 15 minuta, osim filmova namenjenih propagandnim destinacijama koji traju znatno duže. Sljedeće prostorno plastično sredstvo koje će objasniti Aleksandra. Prostorno plastična sredstva su sajmovi izložba iskorištene maketa, modela, suvenire i sl. Za prezentaciju ukupne turističke ponude potrebno su značajni sajmovi. Ova sredstva se koriste na verzima izložima i za nepoštene prodaju turistima. Najpoznatiji turistički vezu se nalazi u Berlinu i Londonu, tamo se prodaju turistički proizvod iz brojnih zemalja, odnosno uglavnom većine zemalja. Ovdje imamo slike koje pokazuju uglavnom stvari, izložbe, makete, kao i logo od turističke veze u Londonu. Beogradski sajam turizma može biti primer za sajam na našoj zemlji. To je sajam koji se organizuje svake godine u februaru, koji mi svake godine posjećujemo. On predstavlja najveću turističku manifestaciju zemlje u istočnoj Evropi i više 30 godina ispunjava svetske standarde u putovanju sa izlagačima grada partnerske odnose, a kvalitetnom ponudom i različitim dešavanjima svake godine raspolaže sledeći broj posetilaca. Prethodne godine na sajmu turizma svoju ponudu predstavilo više od 880 izlagača, a broj posetilaca se maše 280.000. Međunarodni karakter ove manifestacije potvrđuje više od 250 inostranih izlagača i 44 zemlje. Od 2005. se održava i sajam ugostiteljske opreme i turizma, a u istom terminu se održava i međunarodni sajam vina u Bell Wine, koji također omogućava degustaciju vina i novih proizvoda. Primjer za maketu može biti naš pak maketa u Rastopolcu. I to ne izlazi iz Rastopolca na prvom kilometru prema Rastopolskoj pećini. On je jedinstvena turistička ponuda, ne samo naše opštine, već i cijele Srbije i prostire se na 30.000 metara kvadratnih. On je nastao 2008. godine i izrada maketa je trajala više od par godina. Rezultat je trenutna postavka manastira naših srpskih kuća. Otvorenje za posjetitelje od 15. aprila do 1. novembra od 10 do 19 sati. Nalazi se blizu Rastopolca, lako je pristupačno, nalazi se ono pored Štuka. Ovo su neke slike koje predstavljaju informacije i naše sredstva. Lično propagandna sredstva. Ovdje stavljaju razne vrste ličnih aktivnosti i komunicirane osobe koja je zaposlena u propagandnoj informativnoj delatnosti. Sa ciljem da se kroz direktne kontakte sa potencijalnim turistima, kontakte sa predstavnicima javnog i kulturnog života,
radio, televiziji i drugim izazvao određeni prokomeni efekti koji se realizovati na širi krug potencijalnih turista. U ovu grupu ne spadaju takozvane lične preporuke, odnosno lični utjecaj turista koji su bili u konkretnoj turističkoj zemlji ili mestu i koji prenose svoje utiske rodbinim ili prijateljima, bez aktivnosti među kojima su i poznati public relations, odnosno sa javnošću. U odnosu sa javnošću spadaju spomenuti kontakti sa poznatim ličnostima javnog života koje imaju utjecaj na širi krug ljudi sa kojima živi i rade. Ovi kontakti mogu se održavati u obliku konferencije za štampu, organizovanju studijskih putovanja, prijema predavanja, iskustva javnih nastupa i sl. Pritom se koristi prilika sa takvim ličnostima što bolje svetlog predstave turističke mogućnosti jedne regije, zemlje ili mesta, naravno uključujući i turističku prirodu na ovim nivoima. Odnosno sa javnošću su naučna disciplina koja stvara razvoju reputaciju, ciljem da se ostvari razumijevanje i podrška kao i da se utječe na mišljenje i ponašanje civilnih javnosti. Odnosi sa javnostima su također planirani u stalni posao stvaranje i održavanje dobre volje kao i međusobnog razumijevanja između organizacije civilnih javnosti. Kod nas nije običajno korištenje pojma u skraćenom obliku naših riječi, već se koristi PR ili odnos sa javnošću. PR postoji kao praksa, kao naučna disciplina, koja nas je izgledala na nekoliko državnih fakulteta. Na fakultetu političkih nauka, na fakultetu organizacijnih nauka i na ekonomskom fakultetu. Zbog velike popularnosti osnovno se može privatni PR škole, a i mnogi privatni fakulteti su formirali posebne smerove za odnose sa javnošću. Konferencije za štampu su često redne vesti za novinare. Posebna konferencija za štampu da se na neki način preoblikuje atmosfera. Konferencija nije priča. Postoje jednostavno izvještavanje na osnovu podataka onome što je rečeno, koje je reakcije rečeno. Nema potrebe za snimanje, ili su umjesto toga koriste pološka i papir. Rukom pisane beleške je uređe proveriti na drugi kanski snimak. Ovo se nalaze neke slike koje smo stavili u konferenciju za štampu. Također u ovu grupu ličnih prohodnih sredstava stavljaju studijska putovanja, predavanja u celini. Studijska putovanja su putovanja u smislu specijalizacije i usavršavanja. Predavanja također mogu biti veoma značajna, kao i prijemni. Literatura koju smo koristili u ovoj prezentaciji je Wikipedia, marketing u turizmu i ekonomika turizmu. Autori prezentacije Nemanja Marjanović, Jelena Grujić i Aleksandra Aleksić, mentor projekta Boris Mitrović. Žela bih također da se zahvalim Boris Mitrović, naše razumne za realizaciju ovog projekta koje su njemu pomoći. Također i pedagogica naše škole Maj za pozemljenu Calgary Director. Kao da se zahvalim našim drugovima iz odeljenja koji su ostali u nas i slušali nam za kraj.